serio. Umerana na Sara Untita na Brighton Makori. Mitandao ya Twitter na mwogoto tweet ase at Ndizi TV News inadhia toka nyora uchumbe yao asenjira yobukirano. Baigona bagotonyara gwetera asenjira ye SMS basabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke. Utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeja Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Litukoneria Jumaina jitariki isano mutienyuka no mwaka w'ibiri na Ibere Chinsa Isano Ibere ebensane ya mangana maye ko kwariganira ndo karanso ikinkwerere na rero twagusangiri kururia gakete ikaboneka kuru chingongo ine Chinsa irianyi moja sugusamo na bosongo yo karanso ikinyurana na bakunda gutubwate sensemere mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News oiga sensemere ya YouTube na bogotonyora Ndizi TV News utari kweba goto tweet at Ndizi TV News karengel kyao ni utukiaria ntikirenza kireta ikagwetera ase namba eira seskini yao ikaranso ike irekero kyao ikaranso ike indengwerere naralia la SMS tuyamangana maya ya Chinsa jiga oyora SMS eli yomonu we manyererio nigakorwa Joshua Auta Nigeria ne Brighton Makori. Tekera serikali endete kubika miroberio yugukura ugusara kwa mwana munyaruka sinsiito ya Kenya ni gobona abaibori banyarire bagosegetwe kubotera ne serikali anenekera abana barasikirusa ingakeye iga ni gobona umusubati kurwa se kiombe kia manga hat ukurukuna Grace Kirubo yanyareka ukwana negata ni Kandi Steve na gote abuna abaibori mbabwatari bagali nene asukukura ugusara umwana munyaruka anena sorongo rwabuzi siba minto tumaitenga boniga abuna bana barisko erunse ntambe bandi baito mbare bagendere tugusara abana abaisike usiba bwato mupango bwo chikobasare ruse taraera na enko basora tubwatira namo tuigo okukurra we serikali yetu ya Kenya no wensengima ngatutige gusara abana abaisike kero to sara abana abaisike michando ne menge toko base mibere yabo asafya yabo yeke mubere kuna baukina baba basubati kuchibari batware michanda wao na abana beiga no enekero bagosoma amasomo abo nkuba affect tore ngamba we chibakora buyabuna babwendre tokora kubasorra abaibori toinyore gasi yetu yo boibori torenda abana baitu tubatebera buyabuna baukina tubuganga bonekero twabasarire ngango chitori gokore mechanderi go chiyabanyara buna baukina tubwatira namo mongina no mugaka se nyomba tukwane na abana baitu boire erinde banyare gukina ne chimbukire chingia igaseruse iganko basora nabagambi baitu bari barawao bari mashinani babwatira naso konyora chiripoti na wakerio kabisa nga abana baita abaisike batige gusara
Oyo koriye kirokyo bugabana se county ya Kisii gwetera se kiama kia UDA se kirimajogu nikabona nyarika wa kambu ya monogochi Charles Chwema Toke oyo nyarika kweruzi kurwa se kimirane kyo anene kerobara sobo mabwa Kenya kwanza se kirimajogu kwa na buri tukuregoro ekerobono matoka nyarika kubwa tukekeruge kina watabuna nigerure kumusira majogu erikwena kibune obo mabwa Kenya kwanza nena kiama kia UDA konyora kire chinguru ase county ya Kisii nikabono majogu nyarika wa kambu ya sebona mulirire eiro muraibwe kiamekyo na ndoro mokonyi bumuraibwe nze Dr. William Ruto buna ase county ya Kisii ni barachikonyoro gosira gwetania chimisano na Ibere gose 70% kurwa ase county ya Kisii. In a very special way to thank my son Charles Matoke for the wonderful gesture this morning, because we have been discussing for quite some months now. And finally, we were able to come to this particular agreement. It would not have happened, it would not have been done if it was not because of His Excellency, Musalia Mudavadi, and yourself coming together and giving us assurance that yes, once we do this, you will be able to accommodate my brother Charles and my brother Okengo. I cannot forget what they have done, Your Excellency, and undertake and promise that indeed I will take them by the hand, and tomorrow they will be great leaders in this country and the Kisii community, particularly where we come. Asijinga kijejo kengo nyambane nero yu nyartega kwerusia kuchikurwanire kirokyo wa senata se county ya Kisii na kumusira Joas Mangio yu romokonyi bumugavana se county ya Kisii nero ni nyartega wate abuna nigeru siti kurwa se kuchikuriye kiroge kyo kurwanire kiroge kyo anene karateta buna obomo obwa Kenya kwanza nipata kero kusirwa ase county ya Kisii. We had an option to party hop, but we didn't. We didn't because we are fighting for a bigger cause. We are building a political party that will be remembered for the next 100 years. I borrowed a leaf when I was discussing with my brother Charles that one thing that is killing political parties in Kenya is the fact that you can leave one party and go to the other without feeling any remorse. So we borrowed a leaf from parties like CCM, ANC of South Africa, Frelimo, that have been there and serving their people for the longest time possible. So I want to grow within the ranks of the party, so that at some point in life I can also battle out as a party leader in UDA. Ekirobono tutugaretia matukimia ya memerongebere natano gocha sobochorio bonena barai awe soke na kwirobere gocha sobochorio bu nigobono oyo kuriye kirokyo bone kirokyo barai bwense wetera ase kiama gya usawa summit party worta mungale usumanyekante na nyambane nigobona atebe na siasa njeta kirwa kwa senjera yo morembe anekrate bune kiama kyabo gya usawa party gya usawa summit party ni okyochikwena kibona chikampeni kyabo kobajire cyo morembe na ande bari uchukwana chinkwana cyanya chigoturwa niyo marembe osichingwana chiri chokuramana buna baraibande bagokora is that we from Umoja Summit we want to sanitize the politics of this country. We cannot be wanting to be servants of people tukija na kiburi ama tukija na arrogance ama tukija na matusi. Sera sio matusi. Sio vizuri tushinde tunatukanana sisi na mimi kama yule ambaye mmenituma kwenda kushindana na fikra zetu na sio watu, na sera zetu na sio watu. Our needs and our desires are not people and personalities. What I want to assure you that hamtaniona kwa jukwaa nikimtukana yoyote. Hamtaniona kwa jukwaa nikiongea juu ya mtu yeyote. Tutaongea juu sisi wenyewe. Kwa sababu we are redefining the politics of this country.
Abarimi bono na baranyora mweso magaye serikali kubege merubiri ya bene eri banyore obuoyo kukwana litukuri waro umwasiri bwenti bwa magana ya agriculture Peter Munya ni baranyalika wate abune serikali ngo yabekire kibese ense mu gwetani milioni 5 chini gutesano nabere eri kujukwena kibuna obuoyo ngotoka bole koji asi abarimi asorongo rwa Kenya gusasa nsito ya Kenya boigo nganyalika wate abuna nigo baro beiri kwena kibuna amoya yungo cyare kubekwa asi chikeji gusasa chikiro chiri abarimi baganetie no nyambari bakurema emegondo emenene. We have increased the bags to address the issue of those who have bigger acreage. We have said now you can access up to 20 bags. We had said 10 bags last week when we were announcing. When I have come here and listened to people, we have reviewed it upwards to 20 bags. And we have saying even those who have higher acreage, as long as they come and register and they are verified, we can also review that so that they can access more. But for now, farmers will be accessing up to 20 bags. So those who are in those other programs of subsidy, you might as well take advantage of this other one. Omugavana we county ya Bungoma we kirifwanga matini gobana nyarika kuralibena goteabuna ereniga gojikoba he ambassador gose oyo mugwa bali bagojikorari omurembe asinze yito ya Kenya ne krato ndete kwerigana gocha sobojoli obone bumakoyo wangamati ibona atebire una gosabulia barayi bonze amona ba Kenya bakorari omurembe ekero atebire una chisegi gose kinkwana jijanya chikuturbani omurembe nigo kirarete obukurikanu gose obututukanu asinze yito ya Kenya konendera atebire una noyo mugwa bali bagojikorari omurembe asinze yito ya Kenya. Sisi tunaomba, na mimi kama gavana wa jimbo la Bungoma nimesema nitakuwa mstari wa mbele. Pombe haramu ni mbaya. Unaweza kuweka nje na kumbe uko na rival. Anachukua kitu kibaya anaweka. Mkikunywa mnakufa. Watu wetu mbadilike. Kama kuna mtu aliuziwa hiyo pombe na ameiweka kwa nyumba, I need information. Nataka information, mniambie Madam Chief. Hiyo pombe kuna mtu aliweka iko hapa ili niende niharibu. Sitaki tena vifo. Abonjurili hanene bali bare asen sector yo basombi asensito ya Kenya ni gobona banyale bakubuli murai bwense Uhuru Kenyatta ko ene kebune meroberi ya bene nko bekwiriri gukora omochando bukobora kwa maguto yo ende kwene kiwasi kingongo inye chensito ya Kenya boigo hanene kurwase county ya Bungoma ni gobona banyale bakumubuli murai bwense buna nonyeri tukuri goro nyarade ka gote abuna chibese jabe kurwense magusugochika guchike kiganje ke serikali kubwatuka chibese iri gukora omochando ba maguto nikobona baburi ne meroberi ya bene takiriko bekwa iri gukora omochando iyo ase kirekerengo gosekira lituko ndochikwene kyo ucyasa matukari bosyo tujikonyora omochando buno iyo. Watu tumesoma kazi hakuna, watu tumeenda kwa kukopa loan, tumekopa mapikipiki, tunapelekwa vibaya. Sasa tumekaa hatuna chakula kwa nyumba. Alilia president wetu Uhuru Kenyatta, fanya jambo, Kenya tunaumia. Mimi sana maana mafuta tunakuja saa 10 ya usiku hatupati, tunapanga line hatupati mafuta. Wanatuambia mafuta iko baadaye wanatufukuza. Sasa watusaidie, saa watu wa credit wanatuumiza sisi, wanataka kuchukua mapikipiki na sisi mapikipiki hatuna mafuta venye tunafanya ndio tupate pesa. Sasa watusamee watuletee mafuta. Karibu tumekuwa na muda wa kukosa mafuta karibu wiki saa hii ni 2. Mawiki mawili hatujapata mafuta. Ayuna na kwarende se jinse jiga kolende nyona chikora ga Chinsa 14 chikwira na SMS ya mangana maye inko manya mange unaendete kwatika himena isiko ya usino kuboli kwa no endete kubwati miroberi ya Ndizi TV ne robwansi mogusi oyolenga somo no liwe manyererio ni gakoro kwa Joshua Auta Nigeria ne Brighton Makori.